kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kahanyaw trap National Youth Front kalapan pau yung kajing persya kabajur bahalor kajing simray yung Sorkar jela ban penbait mai yung kamighalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar arpusaw kaban ailat ya ke investment Meghalaya Agency ban thiet jaka ban aipat shekinong kinshokam lani ki investor. Habakren kilat pathai kubor herslong press club mentakasngi kar potrik unok pra arajar arpusaw uba Sadon ke bla ubde president rang ba Jong ka seng ulong bagajing persya Jong ka seng yegani ka an kadai kepada nongrim namar kajing thau ya ka IMA ka long ka persya ye ka Land Transfer Act kandai spa anyo puar Jong ka KGDC bat ong bakani ka IMA ka long kum ke agent Jong ka Sorkar ban thiet jaka na ka benta ki bemdei ki trai jela. Uba Sadon uloong baya ka IMA an klik do CEO ya ka ba antung de Sorkar ha ka ba CEO bat ka IMA kin kelalong kum ki Bula Jong ka Sorkar. Shisho uba Sadon uloong bakat kum ka kindon ka balai puhun rew Jong ka ni ka an kapan klan bor siapa palat yaw menteri rang ba ka jela bat yi kinhon menteri ban apply jaka na ka benta ki bemdai ki try jela pada ka jo ka por ba ka Sorkar ka laru ban simrai bat le kat ba ka mon ha kanu kanu ka por na ka benta ban pendon kam ni ka jing temu Jong ka ni ka an Igual pada itu terus banyak percaya pada dan kita terkubur. Kalau ketika keadaan kebaiknya, tetapi orang lain ini kepada ketika Sorkar di tahun ini, ketika industri Meghalaya Agency orang buat hari ini benar kita menangisi orang lain sih kalau first Jong Chief Minister kasih kopi dalam diminta. Bahkan kita sih orang ini sasar sih kita perlu mengidat menjadi passport poin. Kita ingin semua yang siapjo yang kita MSIPF Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act ajar pusat. Jadi persia orang mereka orang persia orang mulai kita pusat beberapa kali yang persia kita I banyak kita itu district council atau jangan Jong buat penyaksian kita prepare di Malaysia bagi jemaah pembelian Jong kita MSIPF Act ajar pesawat Jong Sorkar ini. Poin kepada ningkong kepada ibu orang itu paling dengan kasih ketika Steve Pasosiam. Nyom ini poin kepada ningkong kajing kreat dan kajing pengundur ya kaya ini berbagai negara. Ketika ini kalau kapor bersenai kata lantai, menyebabkan tim jaga, bahkan polisi sembilan berkumpul terter. Kajing temu juga ini lembaga negara bertim jaga. Kalau umpan sesampat yang dijaga itu di company di bawah nama yang kami semua ini ini orang bakal bertanya kontravensi ini kalau percaya kan Meghalaya Land Transfer Act nama ketika KMI ketika kalau orang agent Jong ka Sorkar bantu jaga nama tadi non tribal entities kalau orang agent Jong ka Sorkar bantu jaga nama tadi non tribal entities ya ukli Jong KMI udah CEO bantu ka Sorkar tambah KMI ketika tengah 2 bulan CEO udah tengah 2 bulan balik akan dia kata CEO Jong KMI ketika tengah 2 bulan Jong Sorkar lembaga negara nama section 1 Rio Jong negara keren kumbi vacancies extra of nodal agency or ketika IMA agi kalau not to invalidate proceeding yang land acquisition. Dan ini law no act or proceeding of the authority shall be invalid merely by reason of kamu menurunkan dari kecil petrikam yang bor juga IMA kepala pan num trikam tangan tak ini kita bakal ke vacancy hagajin trikam juga IMA tadi I kabi bakal no kecil juga hagajin tung ya ubrio ku CEO nomor C hong bakal no kecil pamiak ni ya ti hakal kom trikam juga authority kabam kersian yang kecil kuat cakap joki non tribal entities. Kamu ada yang ketika ini ketika 2 bulan hari kapor kapongsan ban
patut ini cakap kalau ketika General Council Jong ka IME, bat ka High Power Committee Jong ka IME kaba chair atau Chief Minister. Kamu bawa pilihan position mana sekarang kandai ke kalian ini lima kasih Jong Chief Minister berarti Minister. Bagi khot Jong ka General Council bat High Power Committee kita Chairman the Chief Minister bagi members the another big of Sorkar the Cabinet Ministers. Kalau alam position prosedur mana sekarang dengan kalian ini bagi politician kiba don harbor bat ni semua kui pada bensin buat apa politician ke kerja itu. Ada lagi cuma. Bat kau yang ni semua banyak ni kalau bagani kan hak ini khot jangka governing council bat yang khot jangka high power committee la mention ni chief minister bagi industry commerce cabinet ministers atau chief secretary ki senior secretary of government bat kumtan terkait. Kerana kami suatu baka sudah kesiap hangi apa ka jelas ni kedai ke jurisdiction Jong ka district council. Berbalanya apa kita ke district council kembali mentah hangi. Lah kita dia akan kapasiti ke district council kembali mentah. Baka bahal district council kedai ke konstitusi kembali siap kita try out kembali siap kita di traditional institution begini itu. Dia kini lah bypass. Ya kini bypass mungkin incorporate ini harga governing council dan yang kata high power committee ban la system tu yang ni kapor ban acquire dan ban system cakap ban I should non legal entities how chief minister but the cabinet ministers. Nama kita observe apa kita berguna in different capacities. Kalau kita berada general council dan yang high power committee kita harus bersenap di beribu dan berapa. Jadi kita cuma observe kaya Jong kanina Jong kita kaba bypass district council ka bypass ya ka combat kendo pachiap Jong ka diti gusto ni haga hangi ko kashti suci minister ni complain ka section ko like usah ka section ko like usah Jong ka keren hak ni ko act to override other laws kata bahasa ini Pak act to override other laws. Ini kalau save as otherwise provided in this act, kalau MSIPF Act, the provision of this act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other state law for the time being enforced, or any custom or usage, or any instrument having effect by virtue of such law. Kemudian, kadang kemudian compare. Lala kami abdur bagi bayi pakian jauh kita terikam untuk jalan ini. Bak compare lala kami abdur bagi keriti kejustur. Kaba terikam ke jalan ini. Kani kemakam syukhi susu. Kemudian kami kalau ada yang kata kalam position to government kalau iman bagi ni seksi di luar dia kalau syukhi di luar dia. Kalau Sorkar kalau ada nekat bangun jadi cakap kita. Jika kata-kata kita ini komplain kepada ini baka section ka malay kinriyo kalau ka lapan bor parat ya yung chief minister at cabinet minister ban acquire sa kana ng ng legal entities ani nama ka hangi ba ka section malay kinriyo ka karan ba the government may from ka Sorkar makapol sa kapol kalaban ay di direction belong general belong special kabag small lengkap dan ibit nagapunta kami cintu juga kacing semua ni kalau komplain dengan ibu dan opposition dengan ibu kali section 5 ribu kai board ke governing council but high power committee nama government umum kali governing council but high power committee nama amni chairman chief minister but the cabinet ministers bro hak kali kalau indirectly kali kai board umum kai board ya yung chief minister but cabinet minister kemudian governing council high power committee bahkan modify, abrogate, dan iban bet, pemandu yang diangkat ke mujud kejuti. Kemudian kisna yang diangkat bagi check extraction bagi lah twist yang diangkat bagi sopit lah katakan lah acquisition. Kata bagi cuma kalau syukai, bakum kali lain pak kita buat agak jelas begini. Mereka ni kesini dengan kau bagi Sorkar balik. Tiada niat pak yang ni section kepala punai. Section kepala punai kalau undang-undang uji ITS, siapa yang Chairman bagi khot yang governing council dan high power committee. Dari state investment committee, district investment committee,
Lalu yang nota agency kemudian ikut juga ini lalu ini undang-undang trade union dibentang kan aku orang cakap. Kahangnya ini semua bah kini di uji minister bagi kabinet minister tinggi di landlord kita ni kita federal law kami orang kita kita kamu cuma kaba waktu judicial scrutiny untuk isu betul ini. Hendak isu kaba pun asal ni yang mengkat kebentar pada yang kedua kesiap kuno di piada lupai lagi nak kita kam berlung kita setelah pilih bagi kami demi makan pedih. Hendak ini nak kita lupai di yang kita kebentar lupa nak mengenai kes nak sifat pada isu legal notice nak mengenai yang uji minister bagi kabinet minister pada kita kena yang ini nama kepala itu kalau akan lupa kita dan kita modify kalau pada mungkin atau apa poin kapal cinta kalau mereka kanya jumpa sup yang ini kan jumpa air cakap yang kita non tribal entities dan ini investors dalam ini kan ini kuman isu kawan acquisition proses hari jalan ini minta kalau mereka sedikit gimana mereka tidak mereka sedikit tiba kontrol upaya cakap kaputan jika umat ini kita belah bila kalau kita sedikit dan itu kan kerapin mafia ini kita bernyolong tahu nama apa hal kabak itu ni kalantan kan lagi kau sedikit dari jenis jumut bagi beliau dalam kubur bala penkubur kan dia dari Act MSIPF Act kemudian kalantan kau kan lagi sedikit kaya ni kan dia sekadar kalantan ndarayo ini sedikit dari jenis jumut bagi bor bagi balong influential dan dibeli oleh power dan dengan kemudian kakak bangun di Jakarta kan lagi kau sedikit maka apa selek cakap ini ni isto kan ni ganti long kumbano long yin ka ba dan syu e bandi ba pa ko la habi no jaka ta exactly ke mo so kan me player ba ni ka lo ko mo bune habi no ko ika point ko si ko ka ni bu chu chi minister ko ba ni MSIPF Act usti minister kaleng ki press conference dan kaleng ki meeting ko ba ni ka limba ni ka ko ni $10 billion economy ba ka ko ba create ka 5 lakh jobs. Ni semua bu menjikli ke bu jikli pen Sorkar kalau habis kan no ke Jakarta di dalam kam ban bu ya kan ban wala ya $10 billion kan akal hektar hapsai ban habis kan no ke Jakarta di dalam kam ban create ya kata sanlat li job dan ikam di job opportunities ban kan tulis 9 billion kam mereka kini kam syai kata kalau ibu dan ka jin persia kalau ba kamdan ceiling limit ya ka jingdon kam cakap suka bat kamdan time limit ya jingdon kam cakap suka kata hi ni to ni ke internal sale out of state ni jing dido pun ya ka cakap ka state bat kani ke jong ba kata $10 economy kata sangat jauh ni semua kani pula sukam klaim da koreli kena kena compare sia ya kata jingdon kam juga la position Nilai itu, ini sudah penolak ya development penolak, ya investment penolak, dan kami yang cakap dan nilai kamu teriak musim baru, bat kalan silim limit, bahag kalau berlakuan yang cakap musim baru. Tapi dah play ni kalau kamu kebanjian kamu kenegaan kan penolak ya kan step susu ya kamu yang ketiru commercialization of land harga jalan. Ya kamu minta commercialization of land nanti kata jenis ya cakap kalau curba, bakal dong, bakal curba, mereka ni kan accelerate, mereka step susu yang kita commercialization yang cakap jadi cakap dalam aja apa kata commercialization ni kaji tidur coba cakap jelam mereka yang akan sejurba, ni semua kampanye tayang dong, ni yang bakal jalan ni ke berapa persen di Indonesia, mereka kesokar tadi bersutuk, nak berapa persen ngalap nakabot kata berapa kalau orang siswa haji long don di nomor, nilai nak kata 4% kepada 40% kalau kilangas farmers jadi 65%. Kesokar kapal jumut banyak kilangas farmers, kapal jumut kembali ini kilangas investors harga dijual. Tapi harga kopo kalau lalu ya ka jingkido macam kuda wat beduk busuk lalu betul ikam betul beria gunung masuk betul Jakarta macam aja bisa boleh bahkan ini competition level of competition berbudo rekomendasi siap lada buku Sorkar di pakai ini. Jadi kan nalo baka bu jima yang jingong try ini kedua siap
bakani adik ni snowy bakani adik ayani kam kadai ka industrial policy Jong Sorkar kadai ka land acquisition limbaga Sorkar. Long basically kam kadai industrial policy kadai ka land acquisition da nakalian Jong Sorkar. Nomor ba larang ia puli bahaya ka kendor Jong babun kini hai. Kung kani ka kendor ka baar maka definition ka baar Jong khalwe hanya kalau dia ngomong in principle approval hanya long means a general approval to an investment proposal by the board for facilitation purpose only which shall be subject to clearances from the concerned competent authorities under the relevant state laws. Hanya kalau ya kalau mensuah investors wala ki don kam jaga ni industry short single khana ni ya biya iba pollution ka forest bana ka dia ma biya iba dia ma ba unta nrai don kam shu banyak sunu leg bench ka ini limba portal ka jonga online application leg bench ka ini ba ka kam jonga ini ba integrate in department ba but dalam department kamu kata kahai je kawa bawa di department pihak penguruh apa dari general council berkahai power committee kepada chairman baru chief minister bagi members kembali politician sudah kembali cabinet minister saya kata kepada penguruh ini kecil dia. Kalau kali principle approval kamu kecil approval bagi mana ini yang kita investors bakal juga ini kalau ban syakri ban facility yang kuntini kan bagi video mereka banyak speed of the acquisition process yang digelar ini. Kita di babun di kidau nai bawa ke council kalau Malaysia ini kita babun di babun ke Malaysia ini saya di Malaysia bang. Ai suatu universiti yang Sorkar dan MSIPF Act Sorkar dan berjibak kalau universiti, kalau Sorkar kami ini saya di museum bagi sejauh Sorkar.